Akagara, oh yeah. Akagara tera imbere. Akagara, oh yeah. Akagara ganzamugara. Akagara, Akagara. Iyo tuvuze Akagara tuba tuvuga kwanga agasuzuguro. Iyo tuvuze Akagara tuba tuvuga kwanga ubuhake, ubuhake kwa Kauli Kagame, ubuhake kwa gatsiko kiwe, ubuhake kwa bambazi bihugu. Akagara, oh, Akagara tera imbere. Akagara, oh yeah, Akagara ganzamugara. Akagara, oh, Akagara. Uhabwa izina Akagara luwanga agasuzuguro rubitwa Akagara nukundi igihugu. Akagara nukwanga intambara n'ubwicane. Akagara nukwitekereza no kumenya ukuri. Akagara, oh yeah, Akagara tera imbere. Akagara, oh yeah, Akagara ganzamugara. Akagara, oh, Akagara. Big up Afande Nicola nawe wari. Afande Yagabo nawe Nyariagara. Yakunzise ndoda Akagara. Big up Ikiseye Rafael nawe wari Akagara. Big up Kunari Sose Simurenge Sanze. Agasuzuguro ka FPR Ingotanyi wese mwari utugara. Akagara, oh, Akagara tera imbere. Oh yeah, Akagara, oh yeah, Akagara ganzamugara. Akagara, big up Sebakiana nawe. Big up Maitre Mile nawe. Big up General Masunzu nawe. Big up Rutikanga nawe. Akagara, big up Ngarura Patrick nawe. Big up Dallas Akagara. Amahoro Staff Sergeant Murangwa nawe. Akagara. Afande Nyamusalaba na Akagara. Afande Tawembi na Akagara. Big up kubakundu kuri mwese nawe muri utugara. Abakunda Kongo mwese nawe muri utugara. Akagara, oh yeah, Akagara tera imbere. Akagara, oh yeah, Akagara ganzamugara. Akagara wa mamare. Akagara ubawe. Akagutera imbere. Akagara, oh yeah, Akagara tera imbere. Akagara, oh yeah, Akagara surakugara. Akagara, oh, Akagara, oh, Akagara. Akagara, Akagara, Akagara. Big up Sebakiana nawe. Akagara. Big up Emile Muhizi nawe. Akagara. Big up General Masunzu nawe. Akagara. Big up Rutikanga nawe. Akagara. Big up Ngarura Patrick nawe. Akagara. Big up Dallas Akagara. Amahoro Staff Justin Murangwa nawe. Akagara. Akagara. Big up Patati Kosa nawe. Akagara.
mukomeze muze mutegera mumenye ukuri deeply. Jewe hari ikintu kimwe namenye muzi ko kandi wenda reka mba challenging kuri ibi bintu ku Rwanda n'ibi byose ibihengo bya bibuka genocide. Muzi ko amakuru dufite abantu la majorité y'abantu bari bafite kuri ibi bintu bya genocide bayakuye kuri FPR. Donc nibyo FPR yababwiye, nibyo FPR yigishaga ku masomo, niyo makuru abantu la majorité naje kusanga nanje ubwanje ibintu nari nzi kuri genocide yo mu Rwanda, ibyo nari nzi ku Rwanda nibyo FPR yagiye yigisha, dore ko nanje nigiye mu Rwanda. Nyuma rero maze kumenya yuko maze kubona tekinika baza bakora, maze kubona ingene baza babesha, nibwo nibajeho wait a minute, uzi ko nshobora kuba ibintu byose narezi ku Rwanda ari byo nabwiwe na FPR na systeme yabo. Tangiraga kugenda nanje none nishakishiriza ibyanje ipembeni. Nza gusanga hari ukundi kuri inyuma ya biriya mubwirwa. La majorité y'abantu bafashwe mu bitekerezo n'ibyo amakuru yose bafite nayo babwiwe. Ntabwo rero umuntu akwiriye kuba nk'icyana cy'inyoni nyina agenda akazanira agacira mu kanwa ngo kirye. Muri abantu bakuru mwishakishije mumenya yandi makuru. Uyu Habyarimana bababwira wari mubi, nimukoresheje mumenye ububi bwiwe. Uyu Kagame bababwira ngo ni mwiza, mukora amarecherche mumenye ni mwiza gute. Kuko hari nk'ibintu nabonye, hari aka video nabonye bana yanje, ese nakabonye mbona ibintu Habyarimana ariko avuga, ntegera n'ingene Kagame azavuga, numva hari amajambo bagiye kuvuga aja gusa. Hari uburyo umuntu azavuga ukumva avuze ibintu bigiye gusa n'ibyundi kandi barabivuze igihe gitandukanye. Ndavuga ati you know what, aha uyu mugabo Habyarimana ariko mbere yuko ndangiza ikiganiro ubu sinabaheza umufano wakaka wiri jambo rya Habyarimana. Nishaka mfata playing nk'iminiti 2 mwumva ukuntu aterura neza the same way Kagame ari mu kuvuga kuri ubu nyine. Nico kintu cyantangaje. Ndavuga ati kumbe kandi mbibwiye abantu tuze dukora dufata umwanya cyane dutinde kukumenya makuru apana ibintu gusa umuntu abwiwe ngo bavuze ngo mwagiye hano ngo bakubwiye gusa, utinde cyane kushaka kumenya ukuri. Je narigenzuye n'umufano nitanzeho, ndavuga ati kumbe amakuru yose nari mfite ku Rwanda n'ibi bibazo byabaye mu karere nibyo twigishijwe muri systeme ya education yo mu Rwanda, nibyo twabwiwe na FPR. Kumbe nkoze navuga gute maze kumenya yuko bazababesha bagira tekinika, so biragaragara yuko nta kintu uzi. Ushobora kubanza nje hariya nkavuga ngo nzi ibintu ariko nta kintu uzi. Wait, nyuma y'ibi bintu kumbe hari ukundi kuri. So reka ngende rero nkore effort ndeke kuba nezi, nshake kumenya what's really ni ukwe kuri dushobora kuba tutaza tubwirwa. Njewe ubwanje nkora effort ushakisha menye iyindi perspective y'ibintu. Sinyimenye ngakubitwa n'inkuba. Kumbe nuko ibintu biba bimeze tukaba tutabizi tutarabikurikiye. Reka nzane ako ka video hano. Noneho mwamwe mugategere mwumve namba mutaza gukacinga similarite y'amajambo amwe kuyo bari mu kuvuga hariya mu Rwanda avugwa na Kagame. Noneho mumbwire dibe bari coincidence cyavuze abantu baba bafitanye amasano, cyavuze niko politiki yo mu Rwanda yubatse kandi nta muntu uza ta president bizagorana yuko hari ushobora kugendera hanze y'ubwo buryo. Uko hano nawe yaza avuga ku bintu. Anyway, reka nze nga playing ndabona hano kariko kaza nimara
nkabaheze hano mugategere mwumve namwe mwumirwe kuko nanje mba numiwe ndategera bumwe. Okay, so nuko biba bimeze voilà. Sinzi ko ariko ndinshe nyine kuko uwagiye nsanga amakuru nari mfite ari nusu ari y'uruhande rumwe. Sinzi okay, reka nze ndashaka guplayinga ku kavideo ka Habyarimana mbaheze umufano mutoya, nimumara mukore namwe comparaison, mukore n'amaanalize yanyu. Again nababwiye ngo za kuambiwa unachanganya na za kwako kugira ngo urusheho kumenya ukuri. Okay, hano twagiye mu Bugarama hapfira yuba Firesi. Igihe sinyenzi zitateye u Rwanda ni igihe ki, uretse ko ibitero byagendaga bisimburana mu myaka, nibwo byazaga bikomeye kuko nyine babaga bafite igihe cyo kwitegura. N'ubu ngubu zisi Inkotanyi n'ubundi nizo zisi Nyenzi, ntabazisi Nyenzi n'izise ko ubu zisi Inkotanyi byari byo byose ni babandi cyangwa n'abana babo baratera baza bafite igitero gikaze kubera ko bari bavuye mu ngabo z'amahanga bafashe ibikoresho byabo batekaga. Mwumve hano rero noneho ni gute ushobora urumva aravuga yuko izo Nkotanyi ngo zateye zivuye mu mahanga zifatanyije n'izindi ngabo z'amahanga. Ubwo aravuga Ubuganda, bari mu Buganda ngo batera bafatanyije n'Ubuganda izo ngabo z'amahanga. The same thing Kagame ari mu kuvuga ngo hari FDLR ngo ziza kubatera, ngo zinatera ubwoba bwo kubatera, ngo zifatanyije n'amahanga n'ingabo za Kongo. None siyo ni coincidence? Mu exactly the same playbook. Habyarimana hano aravuga yuko hari ingabo z'abatutsi arizo ngo Nkotanyi zazaga ngo zigomba guhungabanya umutekano w'igihugu zigatera u Rwanda zifatanyije n'ingabo z'amahanga arizo Kongo, arizo Uganda plutôt. Noneho Kagame nawe ati hari ingabo ziyita FDLR ziza gutera u Rwanda zifatanyije n'ingabo z'amahanga arizo FARDC za Kongo. Niyo mpamvu mbabwira ngo nubwo naje kuvuga you know what, hano hari byose ni babandi cyangwa n'abana babo baratera baza bafite igitero gikaze kubera ko bari bavuye mu ngabo z'amahanga bafashe ibikoresho byabo batekaga ibigo bikomeye. N'ubu kandi amasasu bacana bajya kureba muri ibyo bigo, ikibazo bafite cyose bajya kureba aho batekaga. Ndumva kimwe nuko bavuga ngo leta ya Kongo ngo FARDC ngo niheza amasasu ngo FDLR ngo bateye bari kumwe na FDLR. Exactly, ni sibyo Kagame yirwa avuga. Ariko impamvu ni yayindi yatumye batera muri 1962 1963 na karindwi. Impamvu ni yayindi icyo gihe ni nayo y'ubu ngubu. Ntabwo rero Habyarimana wazanye intambara kuko icyo gihe Habyarimana se wari ku butegetsi. N'ubu bashaka Habyarimana se icyo gihe bashakaga ndi. N'ubu ngubu se bashaka Habyarimana icyo gihe barashakaga wari uhari icyo gihe kuki bashaka ubundi bagashaka na Habyarimana. Icya kabiri baravuga bati demokarasi Habyarimana ntayemera, afite ubutegetsi bw'igitugu. Igitugu kuko igitugu ni iki? Abafite ubutegetsi bw'igitugu ni bande? Kuva muri 70 cyane 5
nubwo twagize ishyaka rimwe ariko urebye wasanga iryo shyaka inama abantu bisanzura. Exactly. Mu Rwanda se ntiyaba ishyaka rimwe CFPR ntibakubwira ko ari ishyaka ry'abantu bose bisanzura. Ngaho mbwira ndashaka ukore comparison noneho ni umwanya muto mbahaye kugira ngo muze abantu baze bakora ama analyse bitonde cyane. Ni hehe ushobora kumbwira ngo utegereye Habyarimana na Kagame bo batandukanyiriza hehe? Noneho ze dukora ama analyse kubyo ari kwavuga wogira ngo igitanga kugira ngo ndishyireho nagombye kujya mu prefecture ukorana inama n'abategetsi ba prefecture n'abashinzwe amajyambere muri prefecture. Amanama twarazengurutse hose ariko bakavuga ngo ni igitugu. Murebe mu discours yanjye nkunda kuvuga mu dialogue concertation simbitangiye ubungubu kumvikana mukaje inama. Ibyo byose narabyerekanye kuva icyo gihe muri 75 nshyiraho iryo shyaka rimwe. Amanama nakoresheje naje ko umuntu avuga kisanzura muribuka kuva muri 87 88 nakoreje amanama hariya kuri stade y'Inyamirambo kuresha amanama n'abakozi b'inzego zose nkoresha amanama n'abacuruzi b'inzego zose kuva ku mucuruzi gutuma ibintu mu mahanga kugeza ku mucuruzi wo mu isoko kugurisha inyanya abanyamabanki bose aburugumesitiri muri 88 nibwo icyo gihe navuze nti turebe uko twavugurura politiki yacu. Ubu se uwari wabintegetse sininde abo bose ko najya kwirwana nabo bakampa ibitekerezo byabo bakampa ibyifuzo byabo. Igitugu kiriye demokarasi itari yose ni yiye. Mumaze imyaka 19 muyobora u Rwanda mu bihugu byinshi bigendera kuri demokarasi isesuye. Perezida ntakunze kurenza manda ebyiri z'imyaka 4, 5 cyangwa 7. None mwebwe mwiyemeje kongera kwiyamamaza murasanga imyaka 19 idahagije. Aka kabiri nako nabazaga kuko muzarebe ibiganiro byose Kagame azavuga ngo karakorana n'abanyamakuru. Setup ni imwe ngo baba bari komba mubaza bino bibazo gusubiza. Niyo mpamvu mbabwira ngo mugende muza mubisubiramo byose. Nushaka wandike kuri YouTube wandike ngo Kagame ibiganiro n'abanyamakuru. Same thing. Nje ko ndabakorera analyse gusa ntoya ntagiye mu bintu byinshi cyavuze ngo nigore hano gusa kuri video. Mu Rwanda ubu ngubu mumaze kuba inararibonye muri politiki. Ikibazo cy'abahutu n'abatutsi cyakomeje kuremerera iki gihugu cyacu. Ubu ngubu nyuma y'imyaka 19 muyobora iki gihugu, icyo kibazo murabona giteye gite? Murabona kizarangira gite? Ikibazo cyo cya mbere ngira ngo ntabwo ari nge wabibaza, wabaza abanyarwanda ubwabo. Navuze kuko bansabye ko nakongera kwiyamamaza, numva ngifite imbaraga. Mwumvise siko Kagame yavuze ngo abanyarwanda baramusabye nawe ngo akomeze abayobore, ara extending. Siko Habyarimana nawe avuze yuko ngo nawe baramusabye ngo arareba arabemerera abona afite ingufu. Talk to me before baganemo. Talk to me. Kagame ntiyavuze yuko ngo abanyarwanda baranditse baramusaba ngo aremera. Habyarimana avuze iki? Ndashaka ngo ntandukanyirize bano bagabo. Imyaka 55 zo kwiyamamaza. Kumbwira rero ngo ese bizagenda bite? Ibyo n'abaturage bazasubiza icyo kibazo cyabo. Nta kintu nabona kongera ngo abaturage nabo bazasubiza mu matora. Urambwira uti ikibazo cy'abahutu n'abatutsi kibona uti?
mbere yaho ngaho nawe yazaga agira za 90 kw'ijana mu matora. Kagame same WhatsApp group egitaga wongeze ukibonute kuko abahutu n'abatutsi kuva muri 73 icyo politiki ya Repubulika ya Kabiri itakoze kugira ngo abahutu n'abatutsi bumvikane ni ikihe. Icyo nashobora gukora ntakoze kugira ngo abahutu n'abatutsi bumvikane muri ya politiki y'ubumwe, muri ya politiki y'amahoro. Ubwo bamwe babigize urwenya buza ahubwo mwibuke nabo kubungo bafite ngo politike ngo y'ubumwe bw'abanyarwanda. nakuri ndabihoreye kuko bamwe babigize urwenya, ariko politiki y'amahoro, politiki y'ubumwe n'icyo yari igamije kumvisha abana b'u Rwanda bose akarere bavamo ko bose ari abana b'u Rwanda. Nigeze gukoresha inama banze muri Gitarama, umunyamakuru n'abakiri umunyamakuru ngo simbizi arareba aho twari twicaye guverinoma yose, arambwira ati ngiye icyo nashaka kukubwira, ati nta kibazo mfite, ati icyo nashaka kukubwira nuko iyo mbonye ko mwicaye kuko numva nishimye. Neze kuki? Ati mbona muva mu turere twose tw'u Rwanda. Nicyo nakomeje gushingiraho, kureba umunyarwanda uko yazamuka aho ari hose, ubwoko yabarimo bwose, abahutu n'abatutsi bakumvikana. Ahubwo wambwira ikitarakozwe ntashobora gukora. Ibyaje nyuma rero intambara igatera, bakavuga ngo ubwoko bwarahohotewe. Voilà, nishaka ndekera aho ngaho video yisumbuyeho kuruta ako ga party na playinze, ariko murumva Habyarimana yahakanaga yuko ntacyo batakoze ngo bagire bazane abantu hamwe. Sindi ko muvugira gusa ko ndakora comparison ya Kagame na Habyarimana. Kagame nawe uyu munsi ahakana yuko ntabo apfobye cyabuze basubiza inyuma ngo ni politike y'ubumwe bw'abanyarwanda. Habyarimana nawe uramwumviye yuko yavuze ko nta effort ntacyo batakoze ngo bahuze abantu. Ninde ubesha ninde uri mukuri? Ariko se resulta iyo first hari ibyo avuga ku mwisho ibyabaye nike. Of course habaye genocide, kandi hari abantu bisha abandi. Bigaragara rero yuko hari ikinyoma koko nta bumwe yari yarubatse. Kagame ibyo avuga yuko hari ubumwe abantu ndibicwa mabona nijoro. Bigaragara rero yuko nawe abesha. None se batandiye he? Icyo nico nashaka kugira ngo namwe nashaka kwereka uburyo ushobora kubaho ukaba ahantu gusa warahugiye ahantu hamwe nta makuru ahagije ufite, warize ivyo wabwiwe gusa parti imwe, utarabasha kwitekerereza ngo urebe no kuhindi side. Uzamenya ibindi bintu bitandukanye, especially ko tuba turiko tudiringa n'abanyapolitike b'abanyabinyoma, kandi currency ya politike ni ikinyoma. Umunyapolitika arakubesha mu maso izuba riva, arabaricara ari bagahimba ibinyoma, bagakora ikintu kibi, bakamagenda bakandika script y'ikindi kintu gitandukanye, bakama bakibesha, bakabesha, bakamavuga ngo tubeshe gutya tubeshe ruyo. Voilà, nabo nibo turiko tudiringa nabo rero. Mushatse aka kantu kabazane kugira ngo mumenye yuko at the end uzasanga wihenda uri kurwanya wakakugiriye umumaro, wihenze ngo uri kurarwanya umwanzi wawe. Loro rusange uri kurarwanya mwene so wakakugiriye umumaro, wihenda ngo kurarwana nk'intambara nziza urwanira abanyapolitike ku mwisho bikuriramo inyungu zabo, wowe ukarara wasamye nta kintu ubona. Baba bafite abantu bake bahemba, bakaba incitinga, bakabereka yuko mugira nono namwe nyamwinshi mukaguruka hariya ngo muri mu bintu. Alors
muriko muragendera mu kigare gusa hari bake bibonera inyungu zabo bazikuyemo mwebwe kwirirwa gusa mugira so ndashaka kugira ngo mvuge twese hamwe tugomba kwitonda tukaza dukora ama analyse tukitonda ejo bundi cabuze uzasanga uwo wari uri kurwanya ari umuntu wari ugufitiye umumaro ahubwo washigikiye ari we wari uri ko kwifuriza ibibi abantu baze bitonda ndabashimiye cyane muhaye muronke munyihanganiye yuko ndinze nakantu kaba kaje hano ndi mu kiganiro gusa kugira ngo nako tugire tukagezeho so rero hari umuntu ejo bundi wansekeje arambwira ngo mwebwe ngo bamwishakira ama views ndaseka twishakira ama views ariko ubwo murabizi yuko reka mbaheze umufano mutoya wenda ninshana na responding kuri ico kintu murabizi ko mfite YouTube channel zibiri iyi yamenye ukuri ntabwo ari followingzwe cyane hari YouTube channel ya One Africa TV ifollowingwa kurusha iyi ngiyi so kubera iki rero nambara ama views kubera iki ndakorera kuri One Africa TV akaba ari hano nkorera kandi naho nayihakorera ibiganiro so ari ama views y'umuntu kuyashakisha n'ahandi cyabuze niyenda mba nirirwa hano wenda kumanywa na nijoro nihiringa aho ndashaka kubabwira namba hari uzi ushaka ama views ntabwo abantu bose bakorera ama views nta nubwo abantu bose banakorera n'amakuta cyabuze se kugira ngo bagira icyo bakoraho ndashaka kubabwira vraiment nshatse nakoresha One Africa ni ifite aba followers benshi ariko simyikoresha kubera principe n'umurongo twari twayihaye nyine One Africa umuntu ayubaka niyi kagira umurongo wayo ariko ari ama views ntanazikoresha zombe nga streaming hano no kuri One Africa ariko simbikora kubera principe n'umurongo umuntu aba afite n'amahame y'umuntu so twebwe icyo tubabwira tubereye hano no kubabwira gusa tubafasha guhumuka ntitubaforcinga nta nubwo dukora iyo bwabaga ngo mwemere ukuri tubabwira n'ukwanyu nimwe gufitiye umumaro nimutakumva ingaruka nimwe zageraho at the end of the day of course zatugeraho twese kuko twese turi bamwe ndavuga wenda abakongomani ndavuga abanyamurenge turavukana ndavuga abantu bo mu karere abaturanyi bagize ibibazo nuko ubona impunzi zihurira mu bihugu bitandukanye ibibazo bikaba twese bikatugeraho niyo mpamvu tuvuga muhumuke mutekereze mukuza mugenzura ndimo abantu gusa bo gufatira hejuru ibyo bababwiye mukora ama analyse nico kigaragaza abantu bari macuwa bazi ibyo barimo so ama views yo ewe nta nubwo nabizi yuko umunsi nzatangira YouTube channel n'abantu batanu bazayitegera yategerewe n'abantu 10 rero jewe mba narageze kuco na abantu 10 ni benshi Jawe 30 ijana amajana 2 tayaza abantu amajana 2 mfunguye ikanisa nkagira abakristo amajana 2 mbameze neza rero jewe ndanyurwa n'utwo mfite nyurwa na duke mfite ntabwo ari cyo bavandimwe icyo dukora no kugira ngo twamamaze ukuri ndabashimiye cyane mugira amahoro bawe muronke mugubwe neza mukora ama analyse mumenye ukuri Yesu araganje Aratumaze umwanzi wa Banyamulenge aratumaze umwanzi w'igihugu cyacu Kagame tumariye intwari atwiciye rugabisha
atwiciye mu kalayi yishe makanika. Kagame aratumaze, Banyamulenge nimumuke. Inzira gihumbi z'umwani azigejeje kure. Amariye indwari zacu kw'icumu. Imyaka ibaye myinshi atwica umwanzi. Ni Kagame Paulo intora amaraso ibereyeho kwica, kwiba no kurimbura. Kagame ni wewe Satani Biblia yavuze ngo isi ibonye ishano watumarishije Rede Tabara. Utumarisha mai mai none ubu nyine kurabyikorera wenyine. Kagame aratumaze, umwanzi w'Abanyamulenge aratumaze, umwanzi w'igihugu cyacu. Kagame atumariye intwari atwiciye Rukabisha, atwiciye mu kalayi yishe makanika. Kagame aratumaze, Banyamulenge nimumuke.